Kako? Broj? Ne treba mi, znam ta kola. Preduzet ćemo sve što je potrebno. Pažnja, pažnja, svim patrolnim kolima. Registarski broj Zagreb 2737. Vlasništvo Milana Bojavića. Ponavljam. Šta želite? Ukrali su mi auto. Danas ih kradu naveliko. Za nekoliko sati to je već drugi slučaj. Marka, registarski broj, vaše ime? Srebrnasto sivi Alfa Romeo. Registracija Zagreb 2737. Baš za tim kolima i tragamo. Kako? Pa nisam nikome prijavio. Eto, vidite kako to kod nas funkcioniše. Vi još i ne znate da su vam kola ukradene, a mi ih već tražimo. Neverovatno. Pregledat ćemo kamp. Gdje da vam javimo kad ih nađemo? Hotel Palace Portorož. U redu. Hvala. Šta ćemo sad? Eno ga! Hej, stanite! Čekaj! Idete mi u Portorož? Jeste. Možemo li s vama? Možete. Ajde! Dohvati brzo, ajde, Vera, gore. Čekajte mene, momci! Priznajem, ovo ti je prva pametna ideja. Ajde! Namješao moj stari auto, tovariš mi lični pomoći rabi, Portorož daj za dušo najoče, naj se vraća auto na vse konce. Naj se vraća auto na vse konce. Tovariš mi ličnik u Portorožu, auto so mi ukradli noću svoju. Sonce je sijalo, morje se smijalo, zdaj pa hodi pešim, to ni šala. Harmonika igra, srce se smeje, kitara poje, čeprav duhovi opriče. Šta tu radite? Ništa što je zabranjeno. Ovaj auto? Nisam ga ukrao, budite bez brige. Vratit ću ga, samo sam ga pozajmio. Ti to zoveš pozajmio. Nikad ne možemo da budemo sami. A tako, vi ne možete da budete sami. Da ih odvedemo u kopar. Ne, ja ću da odvezem kola u Palace, a ti njih vodi roditeljima. A tebi će otac već pokazati. Ajmo. Jeste li ga pronašli? Nema tu jeste ili niste. Ni ptica ne može nama da umakne. Gdje je drug Bojanić? Šta je bio tu? Eno ga, kod prozora. A, onaj. Pošaljite odmah po njegov prtljak. Odmah. Po prtljak maestra Bojanića. Made in Jugoslavia. Skol. Skol. Bojanić? Umirite se, našli smo kola. Evo vam dokumenta, ključ i novčanik. Provjerite, mislim da je sve tu. Dvoje zaljubljenih balavaca provozala sa vašim kolima. Roditelji će već ohladiti glavu, a zagrijeti tur, a? Prtljak vam već nose u sobu. Znate, druže, htio sam... Fantastično, čestitam. Htio sam da vam kažem da... Hoćete da ga parkiram? Ovo kad ste već tako ljubazni, molim vas. Ostavit ću ih kod portira. Hvala lijepo. Skol. Namješao moj stari auto, tovariš mi lični pomoći rabi, Portorož daj za dušo najoče, naj se vraća auto na vse konce. Naj se vraća auto na vse konce. Je li sve tu? Bez brige, gospodine, sve je tu. O vašim stvarima brinem se lično ja. Hvala.
Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Doktor Petrović. Doktor Petrović, drago mi je. Doktore, kakva sreća što ste došli. Ja, boli me zub. Da poludim. Ne mogu da legnem, oka ne mogu da sklopim. Pa sve kljuca, pravo u mozak. Da, znam, kao detlić. Ali ja nisam zubar. Rezervisao sam kod vas dve Još sobe. bolje što niste zubar. Zub boli dan, dva, pa prođe. Patim ja malo težih bolesti. Jetra mi je potpuno otvrdla. Pa bol kreće prema stomaku, a onda prema leđima. Molim vas, pipnite. Da vidite samo kako tvrda. Ama čekajte, čoveče. Nisam ja internista, ja sam psihijatar. Jo, pa vas čekam godinama. Čudne stvari se događaju sa mnom, doktore. Izdam gostima sobu, a kad dođu ne puštam ih u hotel. A druge opet šaljem u zauzete sobe. A najstrašnije noću. Svoju rođenu ženu pokatkad ne poznajem. A pre neki dan kad mi je prišao direktor, video sam belog slona. A oko njega male bele bubice. Pa kad su počele da mile po meni, nikako nisam mogao da ih otresem. Prestanite! Nisam došao vamo da istresate svoje bube na mene. Oprostite, a zbog čega ste došli? Zbog riba. Riba! Pardon. Ja nisam ribarska zadruga, ja izdajem sobe. Pa sobe, naravno. Kod vas sam ih i rezervisao. Ako ste rezervisali, tu su, u knjizi. Ja neću sobe u knjizi, nego na prvom spratu s balkonom, kupatilom i pogledom na more. Vaše ime, molim. Doktor Petrović. Doktor Petrović. Ja? Bez balkona. I s pogledom na sever. Da nije zabuna. Poslao sam telegram. Pogrešili ste. Obično pismo bi pre stiglo. Sve je zauzeto. Ne vidim ni žive duše. Na plaži su. Imate sreću da je jedan gost otkazao, inače ovo je prava ludnica. Ne pominjite mi ludnicu. Ja sam odande pobegao na odmor. Oprostite, samo sam htio da kažem da danas počinje muzički festival. Vaš me festival uopšte ne zanima. Hoću sobe koje sad naručio. Oprostite, ali pored najbolje volje... Nado! Nado! Odmah, tata. Izvinite, maestro. Molim. Idemo u drugi hotel. Zašto, tata? Rekao sam idemo u drugi hotel. Nemojte se ljutiti što se mešam. Ali u celoj okolini nećete naći sobu. Tim bolje. Idemo na Bohinjsko jezero. Ali, tata, obećao si mi da ćemo na festival. Da, jesam. Obećao sam ti, ali shvati. Cele godine sam se radovao što ću u miru i u hladovini pecati pastranke. A kad ono evo me na moru. I sad treba da se penjem na tavan, da se tuširam kišom i da spavam na mansardi bez balkona. Ako je do balkona, dogradit ćemo ga. Ostaću jedino ako okrenete hotel tako da dobijem pogled na more. Pokrenut ćemo ga, samo se vi obratite meni. Izgleda da ćete se vi meni uskoro obratiti. Sazreli ste već da ja vama obezbedim smeštaj. Potpun komfor. Na prvom spratu, kupatilo, balkon, pogled na brda, soba obložena gumom. I to sve za vas potpuno besplatno. Ja na sever neću samo da gledam. Idem na sever da pecam. Ali šta ćete na sever zbog toga kad riba ima i ovdje koliko hoćete? To za mene nisu ribe. Pastrnke su ribe. Ima i pastrnki. Tu u moru. Pa da. Rekao sam da imam obezbeđenu sobu za vas. Hajde, Nado. Nosač! Ali, gospodine doktore, možete misliti o meni što god hoćete. Kažem vam prave morske pastrnke. Pastrnke kakve Bohin nije video. Ne govorite gluposti. Da, cela istina. To je specijalitet Porto Roža. Prave morske pastrnke. Molim vas, ja to poveravam samo najboljim gostima. Je li to moguće? Da, moguće. Stručnjaci misle da su tu slatkovodni podmorski izvori i zato pastrmke uspevaju. To je verovatno još iz vremena kada je ovuda tekla reka. Samo možeš. Da, a gde je to? Na kraju mola. Nema ni 100 metara. Tata, molim te, presvuci se, nismo u Bohiji. Ostavi me na miru. Šta ti moje odelo smeta? Smešno izgledaš, a ja bih htjela da ti predstavim jednog velikog umetnika, pijanistu, dirigenta, kompozitora, sve u jednoj osobi zavisno. Opet veliki umetnik. Kad si ga samo ulovila? Ti pecaš pastrmke, a ja umetnike. Tih tvojih izgleda ima više. Ali, tata, on je zaista veliki umetnik. Izvinite, gospođice, nije li to možda maestro Bojanić? Od jutros ga čekamo. Možda, ali je skroman. Znate, umetnik dolazi bez fanfara. Odmah ću ga dovesti. Dakle, molim?
A u koje vreme najbolje trza? Pa tako, popodne. Najbolje u suton. Pik. Gotovo. Na muvu ili na blinker? A ne, na crve, gospodine doktore. Samo na crve. A gde da ih nađem? Pa to je lako. Ja nađem decu, deca nađu crve, hip hop, puna konzerva. Hvala vam. Mnogo vam hvala. Treća. Znači 3 banke. Dva, tri. I tebi 3 banke. Jedan, dva, tri. Nekako su kratke. Ali su zato debele. Samo pažljivo, molim vas. Bez brige, gospodine. Sve ću ja to sam i lično. Ajde, požurite, razdelite šešire. Brzo, brzo, brzo. Žurite i razdelite. Ja sam menadžer Bojanićevog orkestra. Doktor? Doktor! Jao, doktore. Doktor prava. Imate li nešto na sudu? Ne, na jetri. Tu ne mogu da vam pomognem. Ti šteta. Želite? Da li je maestro Bojanić već stigao? Da, još u podne. Jeste li postupili kao što sam poručila? Sve. Apartma, komfor, topla voda, hladna voda, mlaka voda, klavir, pogled na more, staklena vrata, tišina, drveće pod balkonom, bez dece u susednim sobama, zavesa u džute svile, šarkene škripe. Komfor kakav se samo poželeti može. Klavir s tišinom, tišina bez klavira. Balkon s decom, deca bez balkona. Da. Deca, vrbice, kolice. Šarkene škripe, zavese škripe. Topla brava, hladno more. Jednom reči, najbolje što imamo. U redu. Vas prijavim? Ne. Pustimo nek se odmara. I zamolite goste da kraj njegovih vrata hodaju na prstima. Zbog takvog gosta hodat ćemo i na rukama. Ako nas traži, mi smo na plaži. Ja sam na straži. Važi. Važi. Hvala. Molim. Baj. Zdravo. Jeli? Kakva je to riba? Morski pas. Ovdje još nisam vidio takvu ribu. Prste sebi. Grize. Pa vidiš da je lud. Mislite valjda da sam lud, da vam kažem. Šef recepcije nas premesti u apartman. Ostavi me na miru. Ali tata, ti si sam hteo. Rekao sam, ostavi me na miru. To me uopšte ne zanima. Da znaš samo kako grizu, neverovatno. Kakav bohin. Čega prema ovome? Samo ga, tata, kako možeš da veruješ? Aha, i ti misliš da sam lud. Pogledaj, već 3. Pazi, trzan! Ti kreci da ovo nije pastramka. U Bohinju imaju svega 13 zvezdica, a ove su višeg ranga. Bohinjske su degenerisane. Ja ću vas odvesti do zadruge, pa se onda samo spustite do Portoroža.
excuse me, do you speak English? Yes, and you? Do you speak Jugoslovenski? No. What you wish? Portorož, Hotel Palace. Oh yes, Hotel Palace. I bring you tamo. Okay, boy, come in. Bez brige, gospodine. Sve ću ja to sam i lično. This is Palace Hotel. Fine, thank you, my friend. Please. Yugoslav? Oh yes, made in Yugoslavia. Fine. Made in Sweden. Oh fine. For me. For you? And this is for me. Yes, sir, very fine. Very fine. This is traditional. Yes, I will... No, No, my sir, friend. I no. will bring you porter. I understand. Thank you, my friend. I will wait you here. Yes. Nado, Molim, tata, idem da parkiram. Pripazi na daj prtljag. snapove. A ne, samo bi to trebalo da ih neko polomi. Pripazi na prtljag. Odmah se vraćam. Okay, my friend. Thank you. Molim. O, vi niste stranger. Kao što čujete. Mislila sam Englez ili... Pa kad se pravim Englez. Inače, moj prijatelj je stranac. Maestro Bojanić! Ja? Vaš orkestar je stigao. Moj... Da, moj orkestar. A gdje je? Svi su na plaži. Ja sam na straži. Htio sam odmah da vas obavestim, ali vaš menadžer nije dozvolio da vam smetamo. A da, moj menadžer. Hvala vam. My friend. Where are you going, my friend? I want to go... You can go later. First you drink with me one slivovic. But I must go. You must not think. You must drink with me a glass. I wish to recompense you. Konoba. Please, sir. One slivovic. Made in Yugoslavia. No, two slivovic, yes. Yes, sir. For me and for you. Made in Yugoslavia. Skol. Skol. Oprostite, Vi oprostite. Excuse me, my friend... Jakobsen. Nada Miss- Petrović. Won't you excuse us, sir? Me and Mr. Bojanić must go. Zašto žurite? Da raspakujemo stvari. Vaša odela treba ispeglati, a vreme leti. Upravo ste. Mr. Bojanić must make himself in order for the evening. Okay. I understand. And so long. So long. So long. Oh, excuse me. You understand, artists forget all. So long. U ime priređivačkog odbora prvog muzičkog festivala mladih pozdravljam sve prisutne. Nastupaju Majda Sepe, Olga Bedjanić, Zdenka Vučković, Beti Jurković, Gabi Novak, Marijana Deržaj i Marko Novosel. Diriguje Milan Bojanić.
ciumia in pricom neba, oblaček vesla, indiglice sneje, ko gre preko trav. Prišla je pomlad. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil. Kupi mi medu i zeku, kolica jugovinil. Tata, kupi kolača, bombona i naranče dvije, bar jednu malenu bebu, velim ti da je to sve. Kaj se nerviraš, kaj se sekiraš in kaj noriš, če gre navzkriž, da bolje šlo bo, napravi šobo. Še ti, zažvižgaj si. Kada te grlim, oplakujem te i lijepo je to. Ti si moja istina, kada te primam, tad spoznajem te i lijepo je to. Ja ne znam drugo lutanje, kad imam svoj mirni tok. Ja ne znam drugo gledanje neba, samo iz krila tvog. Ti si moja obala, kada te grlim, oplakujem te i lijepo je to. Vozi me vlak daljave, aleč tja živi svijet. Ne znaj se zdelanjave. Starančko, ne petljaj, starančko. Ja sam njegov prijatelj. Vojnić? U redu, ja sam njegov menedžer. Vozi me vlak daljave, ja zdaj želi si moje srce, tja mislim i te. Kad ti kupim mali motorin, aj čaču letit s njim. Draga Ane, tad ću brže doć, da tebi kažem laku noć. A kad nedilja dojde, on će nosit nas do one naše tihe i lipe male drage, gdje ću kad poljubim usnete, o sreći snivat ne. Kad kupim mali motorin,
kad kupim mali motorin. Ane, po tebe s njim ću doć, po tebe s njim ću